Upay nga Domingo haaton niya tanan. Yan nga Domingo, asya iton siyahan niya Domingo, hiton panahon, hiton Kwaresma, hiton aton singbahan. Padayon kita giniimbitar ko mga Kristiyano, pamalandong hininga 40 diyas, para hiton pag-andam naton hiton Semana Santa, ang pagsakit, kamatay, ngan kabanhaw hanaton Ginoo Hesukristo. Yan iton aton ebanghelyo, mahitungod hiton temptation of Jesus in the desert. Didahan aton ebanghelyo, gindarahi Jesus han Espiritu hakamingawan, ngan ginsalay hiya hanyawa han demonyo. 3 temptations of Jesus. Una, nasaring anyawa, himua nga tinapay ini nga bato. This is the temptation of the flesh. Ikaduha, pagpahulog haigbaw han templo kay sasaluhon ka han mga anghel. This is the temptation of pride. Ikatulo, igahatag anya tanan nga gahom kan Jesus, kun pagsingbahon ni Jesus, anyawa. This is the temptation of power. At the end of the gospel, waray padarahi Jesus, han temptasyon han panulay. Ano iton mensahe aton, hiton aton ebanghelyo, yan nga Domingo. Karuyag ko maghatag hinduha nga punto para hiton aton pamalandong. Siyahan, karuyag hanyawa, han panulay, nga gamiton ni Jesus an iya gahom. Didahan ebanghelyo, nasaring ang demonyo, kun anak ka manggodan Dios, himo ang tinapay, ini nga bato. Kun anak ka manggodan Dios, pahulog ngadto hatuna. Kun anak ka manggodan Dios. Karuyag han demonyo, gamiton ni Jesus an iya identity nga anak hiyahan Dios. Ang gusto mahinabuhan demonyo, nga gamiton ni Jesus an iya pagin anak han Dios. Nga gamiton ni Jesus an iya gahom. Nga gamiton ni Jesus an iya authority in order to feed himself. The temptation is not only about the bread, but on the dignity of being the Son of God. Karuyag hanyawa, gamiton ni Jesus ini nga iya dignity, ini nga iya authority as Son of God. And that authority and that power, you make use of it to feed yourself. Asya ini ang karuyag han demonyo nga mahinabo kan Jesus. Now, ano ang nahinabo? Waray padara ni Jesus. Ginpapakita aton ni Jesus, ano iton ungod nga paging anak hiton Dios. Nga iton paging anak hiton Dios, it's not only about feeding yourself. Meaning, it's not about saving oneself. It's not about protecting oneself. It's not about using your power and authority in order to save yourself. Yan nga panahon, damo iton mga tao, mga leaders, iton aton sosyudad, nga ginagamit nila iton era power and authority in order to save, in order to protect, and in order to preserve themselves.
Jesus did not do that. Instead, he used his power and authority to save and serve others. Kung klaro haaton, iton aton identity. Kung klaro haaton kung hino kita, we will not use our power and our authority for our own benefit only. We will use them to save and serve other people. Labi na iton mga nagkikinahanglan. Labi na iton mga kablas. Nasa ring Jesus, I have come not to be served, but to serve and to lay down my life for others. Siguro maupay pakianan naton iton aton mga tagsa-tagsa nga kalugaringon. Kung may ada ko gahom and authority, paano ko inigin exercise haakon kalugaringon? Does the authority entitle you? Or does it save and serve other people? Ikaduha, go to our own desert. Sumaringani kita nga disyerto, asya ini iton lugar, nga damo iton kakurian, waray pagkaon, waray tubig, mamingaw. We are invited in our gospel today to go to our own deserts. Iton aton mga tagsa-tagsa nga disyerto, areas in our lives nga may mga kakurian, areas in our lives nga may mga problema, areas in our lives nga may mga heartaches, worries, and pains, loneliness. God wants us to face and confront our own deserts. Ngan mahibaro kita, nga diri kita nag-uusaan, iton aton mga tagsa-tagsa, nga disyerto, kay Jesus mismo, na kadto han disyerto. Yan ang Kwaresma, giniimbitar kita, nga didahiton aton mga tagsa-tagsa nga disyerto hiton aton kinabuhi, diri kita nag-uusaan kay iton Dios aada liwat iton aton mga tagsa-tagsa nga disyerto. Iton aton ebanghelyo na iton presensya iton Dios even in the most deserted places in our lives is telling us that God, bisan kung gaano kakuri, bisan kung gaano kabugat, bisan kung gaano kasakit, o gaano kamasirom iton aton mga ginaagian nga mga disyerto, iton Dios aada. Iton Dios diri na baya haaton kahiya mismo na kadto han disyerto. Sometimes darahiton aton mga ginaagian nga mga disyerto, darahiton aton mga ginkukurian, darahiton aton mga ginaagian nga mga kakurian, it's hard for us to recognize the presence of God. Madanay nakakapakiana kita, may da pa ba Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Kay ano nga ginbuhat inihaakon han Diyos? Kay ano nga nahinabu inihaakon, haamon? God is present in our own difficulties. Just look at the Nazarene. God, in that image, is telling you that even in the most pinakamakuring suffering iton tao, kaupod naton iton Dios. And we are invited to encounter Him in those deserts. Mga kabugtuan, iton ayat haato niya na, nga siyahan niya simana, iton Lenten season, to know
our identity. Paano naton ginagamit iton aton authority and power, and to go to our own personal deserts. Hinaot unta, hinumduman naton nga didahiton aton mga tagsa nga disyerto, hiton aton kinabuhi. Mahibaroan naton nga may Dios nga naguhulat, may Dios nga willing to encounter us even in the darkest moments in our lives. Amen.